Ko je bio Miodrag Kostić? Miodrag Kostić, diplomirani ekonomista, osnovao je MK Group 1983. godine, čime je postao jedan od pionira privatnog preduzetništva u Srbiji. Početci su mu bili u trgovini, a kroz brokersku kuću M&B Investments započeo je širenje poslovanja. Godine 2002. kupovinom šećerana započinje širenje u agrarni sektor, a posebno je zaslužan za obnovu industrije šećera u Srbiji, čime je MK Group postala najveći proizvođač šećera u regionu kroz kompaniju Sunoco. Nakon toga usledile su brojne akvizicije, uključujući preuzimanje PIK Bečeja 2016. godine, a digitalizacija i unapređenje primarne proizvodnje omogućili su MK Agriculture diviziji da obrađuje oko 13.000 hektara u Vojvodini. 2011. godine kupuje mesnu industriju Carnex, koja postaje lider u regionalnoj mesnoj industriji i najveći proizvođač svinja u Srbiji. Kostić je 2008. godine ušao u sektor turizma kroz akviziciju na Kopaoniku i preuzimanje luksuznog hotela Grand, što je postavilo temelje za širenje MK Group u turizam. Od 2015. do 2017. širio je poslovanje u Hrvatskoj i Sloveniji, kupiši hotele u Istri i uspostavio partnerstvo sa svetskim brendom Kempinski, čime su otvoreni luksuzni hoteli na Jadranu. 2018. godine otvara prvi Sheraton hotel u Srbiji u Novom Sadu i postaje većinski vlasnik aerodroma Portorož, dok je stekao i udeo u crnogorskim hotelskim grupacijama Budvanska Rivijera i Sveti Stefan. Kostić je također bio pionir u obnovljivim izvorima energije kada je 2015. godine zajedno sa kompanijom Fintel izgradio prvi vetropark u Srbiji, a kasnije je otvorio još 2 vetroparka, čime je NK Energy postala jedan od vodećih proizvođača zelene energije u zemlji. U sektoru bankarstva 2015. godine preuzima AIK banku, a 2017. godine i Alfa banku u Srbiji, čime je ojačao poverenje klijenata u domaće banke. 2019. godine postaje vlasnik Gorenjske banke u Sloveniji, a širenjem poslovanja u bankarstvu učinio je i AIK banku jednom od vodećih banaka u Srbiji. Ukupna bilansa aktiva bankarske grupacije premašuje 10 milijardi evra. Kostić je tokom 4 decenije izgradio poslovnu imperiju koja je prešla granice Srbije uz stalni rast i održivi razvoj, postavši stabilan stup srpske ekonomije. Njegova reputacija kao vizionara i prepoznatljivost u međunarodnim poslovnim krugovima doveli su do toga da je 2019. godine povukao sa upravljačkih funkcija, a odgovornost za vođenje kompanije predao svom sinu Aleksandru Kostiću i profesionalnom menadžmentu, koji nastavlja njegovu viziju daljeg rasta i razvoja. Prenosi portal kurir.rs.